Molweni webahlobo, ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba sila isinithulela khona-ke izinto-ke ezenzeka emculweni kaMaskandi. Umculi kaMaskandi ugatsheni okade nominathiwe-ke laphana-ke njenge-best newcomer ku-Department of Sport. Uhambe nawo-ke laphana-ke 100,000 nendondo-ke laphana wey'ngane zakwethu. Simshayela izandla-ke laphana-ke ugatsheni ongaconsi phansi kulezi iy'nsuku, othandwa kakhulu ngengoma yakhe ethi hit after hit-ke laphana wey'ngane zakwethu. Le ngoma lena-ke futhi ivuke ishaye u4 million-ke laphana wey'ngane zakwethu, okuyizinto-ke lezi-ke ezinhle-ke evelela-ke umculi kaMaskandi. Sokhumbula ukuthi-ke nalapha-ke kumncintiswano-ke we-quantum-ke laphana wey'ngane zakwethu-ke ugcine ehamba phambili-ke laphana ngamavoti nje ayinqwaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Siyayihalalisela-ke le nsizwa kulezi iy'nsuku wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba-ke. Sidibane laphana kwi-comment section, ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, subscribe kumina phela ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta i-video nje. Siyichanel yethu.